U dit wil nuut maak, as U dit duim vir duim wil verander, soos U graag wil en soos U dit bedoel het om te wees. Dankie Here dat ons deel daarvan kan wees. Daarom help ons ongeloof. Help ons, Here, waar die Thomas nog soveel keer in ons die oorhand kry. Here, kom werk in ons hart, hou ons vas, sodat ons deel kan wees van die herskeppingsprogram, van dit waarmee U besig is op hierdie oomblik. Here, herinner ons van U teenwoordigheid, van U in ons midde, elke oomblik. Ons wil vanoggend kom en ons wil bid vir elkeen in hierdie gemeente. Ons wil elkeen aan U opdra. Ons vra, Here, U ken ons tekortkominge, U ken ons behoeftes. Dankie dat U ons ken, maar dat ons ook vir U kan ken. Dankie dat ons kan weet dat U omgee en dat U vashou en dat U sorg. Here, ons bid vir hulle wat siek is in hierdie gemeente. Ons wil hulle aan U opdra, ons vra dat U ook, Here, met U helende teenwoordigheid ook vir hulle sal genees, wat sukkel met lewenskwaliteit en erge siektes, Here, dat U sal uitred en dat U sal help. Baie dankie, Here, dat ons dit kan bid, al hierdie dinge in die naam van die opgestaande Here Jesus. Amen.